I've been staying up late, I don't know what for, but I'm here if you need. Wahanthok Leiba Punsi episode number 5 pu yengbiriba miyam punokbu brothok somgi maike dagi nologna mayam punokbu welcome tawjari amasu mayam punokbu khurumjari ngasi Wahanthok Leiba Punsi episode number 5 yawna successfully pangthok pagamjaba asi mayam punokki nungsiba support kaktana mar khoigi possible oibani masigi damakta mayam punokpu hana thagachari loina na ngasigi maru oiba khoigi topic ta changdringi mangoina na aihak na mayam ga good news ama ai share tawjage Wahanthok Leiba Punsi episode number 5 ki main topic sida ekoina changchan minadringai mamang sida mangoina na aihak na good news ama mayam ga share tawjage good news see actually aingonda yam thina inspiration piba aingonda yamna motivate oiba dugum makhalgi good news ni I am very happy to share with all of you that aihagna haukiba 60 days thani muksida aihagna honajaragli ba movement Wahanthok Leiba Punsi ama Wahanthok Leina success karam haina achieve tawgani haiba dugum laba platform ma sengbatjaraga sida ina share tawjariba aihaki punsigi experience tagi phangjarakpa dugum laba learnings lessons kaya amasung prithibigi maming leiraba success oikraba mioi kaya gi punsidagi makoigi punsida research tawjaraga research based oiba dugum laba proven framework kaya aihagna share tawjaraga honajariba ngasigi mirol amasung tungi mirolgi punsida Wahanthok Leina Punsi ama hingbagi success oiba journey ama semgatpada machak ama ta oirabasu value addition ama ta oirabasu ohenba ngamjagadra haina chamna khanjaraga yamna humble oiba wakhana maga loinana ehaki life ki purpose ki part ama oina ina
ꯍꯧꯒꯠꯆꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯕꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯛ ꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯂꯥꯏꯚ ꯁꯣ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯅ ꯕꯣꯅꯁ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯁꯛꯁꯤड ꯏꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯣ ꯋꯤꯠ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟꯃꯥꯊꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯇꯆ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯕ꯭ꯔꯣꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ 1,50,000ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦ तो हाइबेगी अर्थदी अखोइगी ngasi mirolna ko अखोइगी मैते मचाबु ओइरो अतोप जाति बु ओइरो ngasi human beings na ihakna sandokchariba aigi thamoi sengna honajariba commitment amaga loina na honajariba movement asida aina share tawjariba ideas natraga framework kaya se puning jangna yengbiri natraga makogi punsida kana bagi machak amatang oisu ohenba ngamjari haibado adugi chapchaba assurance ama natraga khudam amani haina aina lawjai masi aingoda yamna motivation natraga inspiration piba dugum laba development amani tungda sidagi yamna henba khongjang natraga khongjel achieve tawbagi darkar leiri sigi khongjel sida ngasi time pal sida leiriba ekoi mete mesa khudingmak ngasi malem sida leiriba miyoi khudingmakta ekoigi mai pakpagi meaningful oiba success ama achieve tawbagi meaningful oiba punsi ama wahanthok leiba punsi ama hingbagi right lei adhikar lei at the same time ekoi punomak se miyoi base pol ko pakanda hariba framework kaya hariba knowledge hariba intellect se ekoi yauraga polak tabana maram moiraga malem sida tamsinjabagi darkar oi asi kanadagi tamgani haibada ekoi taiyung pan sida human civilization sina horokpadagi ngasi phauda hoigi malem sida achauba mark ama natraga impact ama piramba ngamaba positive oiba impact ama pibiramba ngamba punsida success oikraba punsida meaningful oiba difference ama create tauba ngamkraba makhoigi punsida makoine apply taukiba process kaya technique kaya adu apply tawba matungda makhoi punsida success oijakraba haibadi proven oiraba adugumba formula kaya do akhoi tamsin bagi dakar lei malem sida kanagongna thijaladi madu soidana phangi aihagna haukiba sahi tara manga sida hariba formula singdu framework singdu miyoi kayagi success oiraba miyoi kayagi punsida study tawjaraga thijarure haribadu aigi sagi punsida apply tawjare amasung hariba singduna ingonda yam positive oiba adugumlo makhalgi result pibirei result ingonda phanghalli masimagna maram oiraga ngasigi mirol tungi mirolda hariba framework singdo aina khangjabado mayamda share tawjabani hojisu thijanba lepsadri ano ba makhalgi akoigi changing times ida changing technology na akoigi predominant oiraga chaliba yamna fast change oriba adugumba tayung pan sida akoi hingli bai koise sing hairagadi ano akoigi formula da akoigi framework da ano ba elements kaya ano ba macha kaya update tawsinbagi dakar lei ai hang tawsinjagani tawsillaga mayamda tawsinjaraga mayamda share tawjagani masi haijaraga mayam pon ampu amukhan thagachari nolukchari amasung mayamda ina appeal tawjari ngasi gi malem sida leiriba any state leiba any district leiba any country leiba meti macha khuding makta hairiba aihang sengwachariba thamoi sengna miyobagi punsida success oibada machak ama ohenba sigumlaba platform ase yaragadi mayamna miyoi khuding makta meti macha khuding makta share tawbiyu
ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯥꯡꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯊꯧꯆꯝ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯊꯧꯆꯝꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ एपिसोड हाइबदी एपिसोड नंबर 4 फाउबदा अखोइना नैनजखिबा अखोइगी टॉपिक से मरुओइना कैसु नते अखोइ पुंसीगी लाइफ ब्लूप्रिंट नंबर कमाइना सेमगतकनी पुंसीदा वाहनथोकलेना सक्सेस अचीव तौबगी दमकता अखोइ इसा इसागी यूनिक ओइबा ब्लूप्रिंट नंबर कमाइना सेमगतकनी मदुगी फॉर्मूला करिनो हाइबगी मतंगददी मसिगी मरुओइबा काना दोइसे करिनो हाइकांदा अइना तोइना पंजाबा एहाकी एग्जांपल अमा लंबीदा चलिबा मियोय चाम नत्रगा चनी अखोइना फारगा हंगसी हंगबा कांदा अखोइना क्वेश्चन अमा हंगसी नहाकी पुंसीदा सक्सेस हाइबसी करिनो सक्सेस हाइबसी की डेफिनेशन से करिनो नहाकी पुंसीदा सक्सेस ओइबगी साइंटिफिक ओइबा वेल थॉट थ्रू ओइबा दुगुमलबा श्योर शॉर्ट ओइबा फुल्ली कन्विक्टेड ओइबा विथ कन्विक्शन को अदुगुमलबा सक्सेस की डेफिनेशन अमा लैब्रा हाइना हंगबा कांदा 95% मियोइसिंगसे लेते हाइदि तसिंगना सिंगबा आंसर अमा कुमबा मोय मा ओइजेद हाइरगा लेगनी अमसुंग सक्सेस हाइबदो करिगुंबा डेफिनेशन लेरमगसु कोइगी 5% मियोइदि सक्सेस की डेफिनेशन अमा महागना सेमजरगा लेरे हाइना लौजरसि को अदो डेफिनेशन अमा लेइबा तारगसु हाइरिबा सक्सेस से कमाइना अचीव तौगनी हाइबा डेस्टिनेशन दुबोक्ता अचीव तौबगिदमक्ता थुंबगिदमक्ता दरकार तारिबा महाकी मास्टर प्लान अमा लेरब्रा सिगी वाहंग से सेकेंड वाहंग से हंगप कांदा another 4% अमा दु कह तारे सिदगी रूल आउट तौरनी आउट ओइरनी अदुना फाइनली लेहौदोरी से only 1% actually दी कोई वर्ल्ड वाइड स्टडी इसाना सी से अइना सैंपल लौखचरगा कोई मणिपुर खतनते इंडिया की मफम मफम कया दैना वाहंग जरूर रिसर्च तौ जरूर सिदा 1% फु फादेब सिगी असेंग बांसर मा कंक्रीट न पीब ngambase adubu I am very happy to tell all of you that अखोइना हुजी ताना जरिबा फॉर्मूला से करिगुंबा कनागबोमना अखोइना एपिसोड 1 दगिना एपिसोड 5 फाउदा अखोइना ngasiगी एपिसोड सि लोइरकपा फाउबदा अखोइना येंगबा तारगदी पुनिंग चंगना मसी अंडरस्टैंड तौबा तारगदी अमसुंग मसी अंडरस्टैंड तौरगा in the same way isagi punsida apply tawzaraga isagi unique oiba blueprint ama sengba charagadi yes aigi punsida aigi definition of success yam clear oire amasung haiba success adu achieve tawbagi damakta aigi step by step master plan se kari no haibado yamna senge haibase masigi level bhaudi ladra haibase gi aigi acheta thajabni ko so congratulations for that adu maruina लाइफ ब्लूप्रिंट से अखोइदा काना हंदोइसे कइनो हाइ कांदा आइगी पुंसिगी लेमहौरिबा पुंसी आई इसागी चाही व्हाटएवर चाही सु ओइजरसनु आइसे 30 इयर्स ओइरसनु 25 सु ओइरसनु 50 सु ओइरसनु 80 इयर्स ओइरसनु व्हाटएवर लेमहौरिबा पुंसी सही हिंगदोरिसे आई चतुरिबा लंबी से करिनो हाइबदो याम सेंगनी को सिना काना हंदोइसे करिनो हाइ कांदा इसागी यूनिवर्स न पिबिरकपा नत्रगे ईश्वर न पिबिरकपा अखोइदा ममल नाइद्रबा पुंसीगी मतम अमसुंग अखोइगी लाइफ एनर्जी अनी से अखोइ पुंसीगी कैपिटल नि पुंसी से लाखप कांदा पुंसी सिना अखोइना करिगुंबा बिजनेस अमनी एना लौ तारगदी अखोइगी बिजनेस सिदा सेंदोंग तानबगी दमकता अखोइगी सेलेब से सिनीबा अखोइ पुंसीदा पिरेइबा मपुना मतम अमसुंग अखोइगी एनर्जी से अखोइगी सेलेब नेबा अखोइगी कैपिटल नेबा जो हाइरिबा कैपिटल से अतोप मरी लेनदब लंबी अमतदा अखोइ अप्लाई तौबगी दरकार लेररोइबा अइगी पुंसीगी लंबीदुना सेंगी तारगदी अइगी पुंसीगी लंबीदुदा अइना प्रोग्रेस ओइबगी लंबीदुदा
only aduga mari leinaba hoigi purpose nantragi activity khaktada aigi adugulaba aigi capital se ai invest tobagi adugumba complete clarity do adu leiragani aba clarity habise amthina powerful oiko ado clarity se once aina leiba taragadi aigi punsida mana tawishina chumgadra aina tawishina lanbra aina tawrisibu chumibra aina tawrisibu lalibra haibagi du mo hangi karimta darkar leiroi aina tawrise tasing chumi habido with conviction with confidence with complete trust aina apply toba yarani bako sisima first akogi ai top 3 haijage si kana base adaidi second thing da kaino haida isagi ithau do ina define daw leirabanina ko ai ithaudu da ai focus tawjaraga dum leiba yarani ba atopada tayangpan se thoiba arang arag mapangi hoigi ka hatare mapangi artificial pleasure natraga aikoigi mapangi leiriba arang arang mayam sina ingonda attract tobai kem daga taro aigi thausu bada aigi duty du da aigi punsigi mamang se bragi duty du fully focus oibada kanamta na ingonda attention se divert tobanga maro focus tobanga mane ado sise yam chawba sisu punsigi success oibada mateng pangi maru oina akhoi punsida ko punsida mi oibana failure se maram amakaksu yam chawba maram amasu leiba koina fail oibase ko fail oibagi yam chawba maram se kaino da kanagumna thaba ma hogalaga thabak se loisin daba mayam adum relate tobiu ko ai anobo thaba ma ko ai ubirongani mase ko mana tawba thaba am ta chahi ama ni chatta bani natra chahi am de hena chatta bani chahi ani re hen chatta bani khara leraga mase karigumba thaba ma paikhet kani ko ma business ama mo hore dukan ama mo hore en khalasi ba by nature mayam leyba mi ko dukan ama hore chahi amani tawraga thok thoga topa catering service mo hore catering service chahi amani mu tawre thok thoga mo atopa magi ka hada network marketing mo hore network marketing chahi amani mu tawre to thok thoga oja mu hore asmain tawraga ko akhoi gi punsi sida consistency haibdo lambi imta da akhoi ke steady oina consistent oina zatbagi adugumba habit leitaba masi maru oina distraction na neba hoigi mapanda thoiba migi hariba ko hoigi dukan phambaduna success oiba mi inga uragadi magi success tuna ingonda kaitare attract taukiba so ai mind se maunde attract tawraga sina phagadra indu mohoruba khar leraga moina ko kana mi na catering tawraga yam phajaba hoigi mase return tawrako ureba hoi profit tawba ado magi catering service ki magi profit no mo ai mind se attract tawkiba dono mo janba si akhoi focus oiba ngam dabai ni ko ai direction se sing le dabai ni ai se consistency oiba ngam dri se sina maram moiraga ne adana consistency gi power ama soi haijage ba the power of compounding ena aina kariguma line am tada sahi ahum sahi tara lerakpa taraga dieba aigi achievement khuding mak to line am tada oirakani line tada oirakani ba amana amagi support toraga ko aigi result to hoigi compound interest phangba dumaina ko adumaina multiply torakani adumaina kano se line am tada ina consistent oiba ngamagadi focus oina thabak toba ngami consistent oina thabak toba ngami adaidi khwaidagi maru oiba hoigi isagi blueprint ama define toba hoigi life ki master plan ama define toba sigi khwaidagi maru oiba khwaidagi chawba kana base kari no ai kanda ko aina aigi show sigi meaning sida title sida yahol liba Wahanthok Leiba Punsi aigi punsi se meaningful oini aina phangjarakadaba success aina hoigi achieve tawjarakadaba aigi level natraga aigi destiny do aduna ingoda satisfaction pini ba ingoda aigi punsi se meaningful oini ba satisfaction kamaina pini haigada for example aigi punsi da mioiba lising kun mathoi numit humbuni da I touch tawba ngamme aigi direction sida aigi movement sida sise aingonda senthungi kana ba sida kent lakte ai maduda I asa tawragasu aduda expect tawragasu ai tawjabanate adubu miyoi lising kun mathogi punsida kana bagi machak amatang orsu phanghan bangamba only dusu numit 60 days da sidagi hena I thamoi sida pen ba kari oido fulfillment se kari oido ado asumaina ina kari gumba sahi manga tara ai lemhore punsi sei sumsoi soiduna thamoi sengna commit ani ga loina ai tawjage habedo ai sane sada promise tawduna chachari maramaduna aina kari gumba lakado ba igi lemhore ba punsi
से whole life से तौना चलगदी ताइंपान से मियोइब कयागी पुंसी टच तौब ngam थमोई सेंगना हायरबदा अइना लास्ट 5 to 10 years अइना होनाजरकपसिदको ngasi phauda lakh amaga mioi lising yankhai gumbai touch tauba ngamjare ko hoigi punsidas kamaina success oini haiba hoigi job career de leba mi boi ba yai natraga businessman woman oi ba yai ko mioi ba lakh amaga makhai musaina touch tauba ngamjare makhoi punsida meaningful oiba success ama hoigi successful oiba life ba semgot pagi direction da chatpagi kanaba macha kaya aina makhoida phanghan bada ko ai isagi experience tagi aina mayam dagi tamsalakpadagi natraga mayam से प्लेटफॉर्म पुरागा मखोइदगी डायरेक्ट तमहनजबगी अइना सेमजरी से अपांदम से प्लेटफॉर्म नि अइना ताइंपान ख्वाइदगी खंगे हेना क्लेम तबुसु यारोय अइसु अइना हन्ना हन्ना मयाम ममांग दा शेयर तौजखै ममांग दा अइसे खोइगी वाहनथोक लेना सक्सेस होइबा पुंसी अमा हिंबगी ख्वाइदगी अफबा छात्र अमा ओइना स्टूडेंट अमा ओइना अइ पुंसीगी लास्ट ब्रेड पाव हिंगे ना खनजै तमसिनबा लेपचदे ngasi maksu lepchade lepsu lepoiko aduda aina haijari se hokhiba jahi tara muksida aina mioi lakho makhai gi punsida aina touch toba ngamjarak pasida ko sigi manung sida only hokhiba numit humbu se 60 days sida aina mioi dising kun matho gi punsida touch tawre actually dising kun matho gi hele aina warisa saring da mioi adum add tawri ko ado si yamna chawa ingoda fulfillment ama ingoda satisfaction ma pi ko aduna अखोई लाइफ की पर्पस फजना याथोग ब्लूप्रिंट करीगुम सेमजरगा दुगी मतुंग इना करीगुम थबक तोब ngमजखरबा एक्शन लोब ngमजखरबा हारिबा अगी पुंसी से वाहनथोक लेबा पुंसी मो सोइदन ओइरकनी अदो तुंगदा सिना अदुम सेंसु अदुम आइना हुजी पैशन टू प्रॉस्पेरिटी की कोच मोइना इना कोचिंग पिजरिबा इना मयामदा कोच तौजरिबा सिसु सिदी पेड सर्विस निको सिसिना इना सेन तानमनी अदुबु आइना मियोई 1.5 lakh की पुंसी टच तौबसिदा इना कोच तौजरगा इना अखोगी क्या तारे ट्रेन तौजरिबा मियोई सिंगदो मखोइसु यावरिनिको अदुबु मसिदी यामथिनि लिखरे अदुबा इना फ्री दो इना यारिंगे सर्विस से मयामदा फंगनी मरोइना मैते मचा सिंगदा फ्री ओइना फंगन जबा ngamnabagidamagta ina si platform se sengwachabani mayamgi support drakar leiko tangisiga anyways si kanaba leire ado mamangda aikoina discuss taugiba aikoi slide tuga laksege aikoigi ko aikoigi slide tu yengminaragadi aikoi hena kana toba ngamne ba thaje slide tu du laksege ai slide tu have show taujarake ko sigi quadrant se mayam ningsing biram ni ba thaje mayamna phaja phajaba ingonda feedback bibirei maruina aina wangang legi matamda camera da yengdaba to side am da yengi haibagi ko aina side am da yengjabase ai mangsida monitor ma khili monitor sida aina wangang ise ai ujaba phangi ado aina monitor sida yengba kanda ai camera da yengam digo camera da yengdabanina mayamga eye contact to leitabagi sigi phajaba yam phajaba feedback ma bibirei ingonda ko si amtini thagali asigu feedback se ngona da ka tai aina tawjiri base hena mapung phaba adugumdaba kaino ma oibai da mukta sigi asigu feedback se amna da ka tai ngonda ado sigi posima ikoi mayam yengmina khre life blueprint sina foundation oiraga aikoi gi punsigi wahanthok laina success oibada ka tare ख्वाइदगी हेना चावरबा वेपन ख्वाइदगी हेना चावरबा ब्रह्मास्त्र नत्रगा फ्रेमवर्क से हाइरिबा फ्रेमवर्क से होइदोनी सिदा कोइन हाइजरी से लाइफ ब्लूप्रिंट से ना कोइगी फाउंडेशन नि अदेदी कोइगी सिगी पिलर मंगा लई अहान बदा कोइगी विनिंग माइंडसेट हाइबमा को विनिंग माइंडसेट से मथंगी विकता कोइ विनिंग माइंडसेट की सिगी टॉपिक से कोइ नै नजरगनी सिगी केनो सिमा पिलर सिमा कोइ डिस्कस तब होरगनी सिदा मयाम दैनसु शेयर तौजकी कोइगी mindset की मतंग दा अखोई दा कानाबा पीबा गंबा अखोई दा इंस्पायर तौबा गंबा मियो एमसो आई हारिबा एपिसोड से पुरके हाइना आई प्लान तौजरी अदुई मतुंग दा माइंडसेट से अखोई कमाइना अनस्टॉपेबल ओइबा माइंडसेट कमाइना ओइगनी कमाइना अखोई से
rising after every fall punsi da fall oiganu natraga setback lakanu haibidi yaroi adubu setback lakpa hoigi fall oirakpa ko punsi da khitang khoi ning handrak pa khudingi step ani step ahum step tara mamang na chakhat pa yaba adugum laba mindset se kamaina purakani unstoppable oiba mindset se kamaina purakani ko sisima ikhoi kai hai tare unstoppable the gimu hena next level limitless oiba mindset kamaina purakani hai matang da khoi discuss tawn jagani masi khoi punsi gi success oiba i damakta mind se yam thina important oi ko yam thina important oi mindset se adam khoi gi tayangpa na mayam na hai nei tayangpan sida akoina uriba posak natraga akoina phangiba technology khudimak se kanagumba amna kanagumgi mind da thagibane maru hungibane aduna akoigi mind sida maru huliba posak to adu tayangpan siga physical form oina akoinu urakaneba manifestation tor physical manifestation se urakaneba akoigi mind sida ina success oini haina karigumba akoigi charama tasing na thaghiba taraba ai success oidana to oib adu ai success ai gi mind se ai se mai thirabani aina kaigumba ina khanna leiraba aikoigi ai punsi se phana success oiramba phibam da leiraga su ko tam tam ai se mai thibada lakani ba hoigi hedonic adaptation haibam leiba ai koksida self fulfilling prophecy kaina haini ko self fulfilling prophecy natraga hedonic adaptation kaina sigumba mindset ki akoigi term mayam ma leiri se akoi mindset da khani ge poche physical form da soidana manifestation oirakani dro mindset se yam thini important oidana han ba pillar in thamjari se winning mindset haibasini ko adu matung da akoigi winning skills ki matang da winning skills hairaga di skill di lacks of skills ni ko tayang pan sig leiri se karba skill roina focus tau dui se kamaina tawni ai skill se thu na ai gi line to the expert wi damuda yam thu na senchang da bida kamaina khoi ai gi skill se isana develop to bida ka tai ko the next action ko hariba mayam pro se knowledge concept ngatani mind da leiba ngatani aina bodily karigumba move tawdraba aina karigumba action lawdraba nothing will happen ko aduna action is adu matik important weba aina action loba kanda ai khongthang se step ama loba kanda ai step ama mang se khatoi ni ko aina phana khang ta su sida ai destination se yam phajaba mafam leire mafam sida ai se yamna mai pak pa natraga success oiba phibam ma aina dui mafam da yoba ka da phangani harasu aina kari step to lowdragadi ai mai pak do phangba ga moiba aduna step loba se action ni ko ado action sida su procrastination kana yam leiri ko sida consistent oidri se kari gino kanagumamna natra kanagumna thabak se to haurage na khallaga haubu sumungam dri se karino action nai besi ju ko action se araiba natiba si dugam dairam taraga dinga si tang pan gi mi khuding mog action loraga punsi da success loi oiramani ba maramaduna action se kamai lawni action se smart oina kamai na lawni ai thabak kitang suba result am phang ba si kamai tawni hariba mayam se action si gi pillar si dai khoi discuss to bina gani adu matung da khoi gi habit winning habit ai bese ko khoina punsi da phangi ba punamok se khoi gi habit ki result ngatani aduna ai khoi gi habit se tayang pan gi phattaba amakpa aingonda ning da chingtha ga doba mang da sakhaloi da ba ning da chingtha ga doba adugum laba habit mayam le ba hai ba habit mayam do ise bullet proof kamai tawni bullet capsule gu da chang da ba ko adu ba habit kamai na changani kamai na same gut kani mang de inghat pa habit kamai na same gut kani adai matung da khoi gi leveraging the seasons of life mi ba gi punsi se prithvi da universal le ba posak punum se loina cycle da chale ba mi punsi su cycle li mapo ma lora mapo ma numit sida khoi prithvi na cycle da chali tha sina prithvi da cycle da koi mi ba gi ningol gi punsi da khoi gi cycle loi ba cyclic oi ba dugum laba kaino le khoi gi cycle ama chali ma khoi punsi da ko khoi punamak se hai ba cycle du gi result ngata di mi ba hai creator sino ere ise ningol gi punsi da nu pi ui bi gi mama oi bi gi punsi da chali ba cycle du gi result ngata ni khoi nga si mi oi ba moi nai khoi na tayang pan si da mapok ama oi ba oi phangjari se ko aduna tayang pan si da cycle ngata na hoi ritu si su season si su cycle loi na chali ko sei khuding amu kai tare basant ritu lai
ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯇꯨ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯇꯨꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯔꯤꯇꯨ ꯂꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯇꯨ ꯂꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯁꯅꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯒꯥꯔꯗ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯁꯅꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯖꯔꯁꯅꯨ ꯑꯩꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯇꯨ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯔꯤꯇꯨ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯔꯤꯇꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯇꯨꯁꯤꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯝꯃꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯇꯧꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯁꯨ ꯃꯤ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯑꯋꯥꯕꯅꯁꯨ ꯃꯤꯁꯦ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯆꯤꯡꯈꯥꯗ ꯏꯟꯊꯔꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯂꯝꯆꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯍꯟꯗꯕ ꯀꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯔꯤꯇꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯤꯡꯈꯥꯗ ꯑꯣꯟꯊꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯆꯤꯡꯈꯥꯗ ꯑꯣꯟꯊꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯈꯠꯄ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯗ꯭राꯏꯚꯤꯡ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯠꯕꯦꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯎꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯊꯥꯎꯖꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯌꯔꯁꯤꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯀꯣ ꯔꯤꯆꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯏꯟꯚꯦꯟꯇꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯔꯛꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯩꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯔꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯑꯆꯤꯞ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯆꯤꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁꯇꯨꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯐꯠꯇꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯥꯛ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯇꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯤꯕꯥꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯟꯗꯥꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯉꯤꯈꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯇꯧꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁꯇꯣ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯇ ꯊꯛꯆꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟ ꯄꯔꯄꯁ ꯚꯤꯖꯟ ꯃꯤꯁꯟ ꯒꯣꯜꯁ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯐꯤꯐꯊ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯚꯦꯂꯨꯁ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯖꯟ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯎꯠꯆꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨꯁꯅꯤꯀꯣ ꯚꯦꯂꯨꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯔꯨꯜꯁꯦ
samna haibda aina follow tawdoriba principle se kaino aina suppose ai punsi da billionaire am oigena ai asa tawreba wakhan tawreba nungai wari sa si billionaire am oita de khoi puno ki punsi je nungai ni ko isai punsi su nungai ni keru le kai nungai ni so adu matang do ina ai example thamjage nungai ba jam powerful oiba inspiring oiba destiny ama billionaire ma oige habese oijage habese gi punsi da igi ka tara igi mission ne ba adu oita ragadi ai billionaire ma oibagi lambi sida ko aina follow tawdoriba principle se kari kari principle haibade khara mu sengna haijarake ko aise billionaire ma oibagi damakta aise ko sigi lambi se satpada aina kari umba huran kairan ba tawbagi daka taraba ai billionaire oibai daka ta de huran dragadi ai billionaire oibai yaroi hai taragadi ai billionaire oidrasu yai ko ai billionaire ma oibagi lambi se satpada huran kairan ba haibi tawjaroi haibese si ai life ki values amane life ki principle amne ai example oina haijabani ko de kana gomna second point amu hairase ba ai se kariumba billionaire se oibase billionaire ma oibase ai ki punsi gi vision mission amu oikanda natraga vision amu oibakanda masi achieve tawbai da mukta kariumba ina isagi discipline thugai bagi daka taraba ai masi pamjade ai oidrasu yai haibadi aina billionaire ma oiningi ba ai punsi gi ai gi oiningi ba gi level do dantraga degree do adudagi ai gi discipline thugai ba gi discipline ngang na chat pa gi degree do ai ngonde important ba gi degree do no wang ba hele discipline ngak pasina ai punsi da lu ba hele discipline kai taraga dei punsi da isa isa bu ngak pi ba ngam moi si ai gi isa gi punsi hing ba gi constitution ni si ai sai punsi gi personal values neba denga sai gi ahan bai huran kairan ba haibo ai punsi de huran kairan ba haibo simat di toromoi maram anything oi bai ai baba na hairam bo ram bai lei khidra bai idau na hairam bo ram bai natraga ai punsi de thingna rak pai isa gi punsi gi principle kaya na hairak ko ram bai natraga ai punsi de tamjin jaru ba is spiritual knowledge na maram orega huran kairan bai sina phaba result purakte punsi gi loisalak pada haibase aina khangjaru budagi nei nazaru budagi ujaru ba example kya ujaru maram anything oi bai maram se anything oi bai adubu aigi principle se karino aina ngak na chato principle se karino sis nai punsi gi guiding oi done ba sina oi gi wall yet ki wall oiraga sigi marak se dai chato ni ado kana gumna sisu oi bai ko aina karigumba billionaire sigi billionaire ma oibagi aigi destiny sida chatpagi damakta aina kariyumba aigi family member ama kariyumba aina thamoi ka helambagi daka taraba ai masi pa phangdrasu yayeba ado haiba misi gi value se karino my value se family se my value neba family se maure important hoeba family ki kariyumba thamoi thugai bagi daka ta taradi ma haiba lambi se chatrasu yayeba my gi destiny duna do mati chawba hendeba my family ma de important oribagi chang du degi maramaduna family se my punsi gi kaino neba kahta re values neba de kana gumna khoi corporate tantra ga business asmai do usiyoba team gi integrity team gi kaina bagi natraga team gi awa kahta re mang na bakari gum phibha ma oi do oita dei promotion bang da su yae do my haiba mi leba aigi team sina karigumba aina promotion se oina bai damakta aina karigumba step ma lokhopada ai team sida akai ba oidoroba ai team do kai da bane na phaya ai promotion do ka theng na phanga su yae ado haiba sing se isagi life ki principle ngatani adona aina punsida aina vision ama aigi mission ama aigi goal ama target ama semjeri se si chatpa kanda aina follow tawdoriba life ki values se karino si am important oiko aigi punsigi values aigi punsida khwaidagi thamoida nakpa value se karino haibedo isana sigi chap chap process le aigi passion to prosperity gym da si ai akogi kanagumma one to one coaching to rokpa taragde mangonda masagi punsi de unique web values magi nung da yauri se sigi values se ina si pam de haraga same do inati natraga oja aduna nang si values chatka da bani haina mangonda thomjal lage impose to same do banati aigi unique person aigonda mapuna pirei ba aigonda semai ba unique person do siga chana ba values kara aigi thamoi siga piraga tharei ba aigi soul siga piraga tharei ba si isana sakhang na bam changi si sakhang narga sidagi soul sigi thorok ba values ne ba aina isagi value ene semja doise
si connect to soul ga connect to changi universe ga connect to ga soul se connect to gi activity ma changi si ai gym da to passion to prosperity gym da koi body building gym na te ko aduna sigi aigi value se karingba define tauhodraba aigi suppose ai pusida ise billionaire ma oibagi aigi vision se billionaire ma aise oikib sueba adubu aigi thamoi siga soul siga connect toriba aigi value se karigumba ina thugairaga du achieve tograba asina ai pusida ne tungda regret oirakaniba hariba success to achieve toroni adubu ai thamoi da regret torokani aduna sigi values aina hanadagi define tawraga values ki oiga yetka natraga wal ani sigi marak sida aina sigi wama lanthok tabida ai punsigi billionaire ma oibagi igi lambi sida chatpa taraba aigi values sina oi yet ki wall ohellaga guiding ko mana border fencing ohellaga sigi marak sida aina karim chatpa taraba aigi vision se achieve toroko numitu dabo ai punsida regret macha bolai roi aduna ai punsigi values define to base yam thina important hoy ising tang thak se ko thank you sida example am haijage yam na tang pa da mayam puno mo masak khangna ba adugum miyo yam gi punsi gida mana follow to values am haijage ko values aise creativity innovation da su ibe yai ko values aise aina anything thabam to base aigi hujiki billionaire ma oibagi aigi khongjang sida aigi punsigi lambi sida aigi life journey sida aigi master plan sida karigumba creativity haiba innovation haiba poto yaudra aidu thabak tawroi aina tawdoi posa tang pa na miyoibana numit khudingi adum una leiba posak adum normal loiba ordinary oiba numit ki khudingi punsida habitual oina leigraba adum thabak tawbagi adu ta tawdo oidai tawdrasu yaiba ai billionaire do natragadi achieve tawroi hai taragadi billionaire oiba yaroi haragadi billionaire sai oidrasu yaiba adu aina karingba thaba ma tawramba madudi miyoibagi punsida mamangda miyoibana phangnagidriba adigi asigi pose phangba ka da miyoibagi punsida ko angakku makhalgi feel lamo ohenba nuaiba makhalgi feel lamo ohenba natraga makoi punsida yamna convenient oihanba makoi punsigi hingbagi level lo next level la pukhatpa moigi punsigi feel do mai thamoigi emotional feel do next level la pukhatpa adugumba posagama natragadi ko adugumba thawama natragadi adugumba service amma natragadi adugumba product amma natragadi ai haiba product natraga service natraga thabak to ai pangtho oi haibedo si masak mayam punom na khangbiraba koi mi khudingi ekoi na sijinariba apple hariba phone se sigi apple phone sigi saramiba haudomba company mioedo magi principal name Steve Jobs hariba nupa se ma se mayam puno mone Steve Jobs ki matang no mai bonus session am tham jage ko Steve Jobs ki punsi yam inspiring oiba mai punsi ni ko horak pada mai punsi da success oibagi adugum laba mai punsi da karim da machak ingredient yorok na horak pa punsi da mang tak pagi punsi da fail oibagi only adugum ba machak kya ga loina na horaga prithibi da khwaidagi chawba company apple heba company sina prithibi da khwaidi chawba company orami matam sang na ko do india gi economy de gisu haiba company sina valuation wang ba phibam mayam oiki aduna magi punsigi principle ma leba mana hai se be the best version in terms of creativity haiba ye tradi innovation amasung creativity mana puthok toriba product natraga service se innovation natraga creativity da kwani hin ba thakta pukhatraga di haiba service natraga product to mark launch tawroen madugi business to ma tawroen apple haiba sorry iphone haiba se iphone se apple company sina magi team sina research team sina research tawro matungda magi ai values tigi matang lak saduni ko magi yam luba masana thamoida core of his heart magi thamoida nga ga chasaba dumba values ama Steve Jobs ki my life to so is research to jarure ko aduda mana magi team sina iphone se research tawraga iphone se for the first time mana product se ready tawre product se ready tawre market ta puthokpa yare magi team sina ma se noma kauraga magi team sina haire ko sir ai iphone product se khoi ready tawre market ta launch to yare na ado mana adudi pro yeng again product se mana yeng
ꯌꯦꯡꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯊꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯀꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯎꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯐꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯅꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯖꯒꯗꯧꯅꯦꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯈꯩ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯠ ꯅꯥꯟ ꯐꯖꯒꯗꯧꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯁꯦ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏ ꯁꯔ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯖꯁ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯒꯗꯧꯅꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ आईफोन है प्रोडक्ट से मनुंगदसु मपानदसु अदुक मतिक फजगदौनी सी स्टीव जॉब्स की वहाईनी को इंग्लिश तमान हायरमिसे आईफोन शुड लुक सो अट्रैक्टिव in the outer side also in the inner side mapandasu manungdasu iphone sa adumati fajagadawni dudi kanagumbamna when somebody looks at it he should want to lick the product and iphone se ubada lecking bodo adumati attractive ohengadawna mapandasu manungdasu aigi iphone se ubada magi phone se ubada any miyoibana adumati attracted oigadabadudi mase lecking ba mase chupning bodo अदुगी फिबम द अदुगी फील लो याउत्री वा आईफोन से लॉन्च तो यारोय मागी टारगेट तो क्या सेट तौरनो यो मान याम विजनरी ओइबा याम क्रिएटिव ओइबा दुगु मखलमने दो माई पुंसीगी कोर वैल्यू से एनी प्रोडक्ट एनी सर्विस माना लॉन्च तो बकांद को हाइबा प्रोडक्ट हाइबा सर्विस तो हाईएस्ट वैल्यू क्रिएटिविटी दो ओइद्रगदी अदुगी प्रोडक्ट तो लॉन्च तो यारोय दुगी सर्विस तो लॉन्च तो यारोय अदु मंग ngasi आईफोन आइसना लुपा लाग मखाई लागनी लागहुम द योलगा अतोपा फोन सिना सेम फैसिलिटी पे पीबा सेम फीचर्स पीबा अतोपा फोन सिना लुपा लिसिंग 30 कुन द पी फंगेबा अदु रेसो आईफोन से चटलेबा क्यू लेब नेबा आईफोन से लॉन्च तोबदा आईफोन से पाइबदा स्टेटस सिंबल नेबा प्राउड फील तौयेबा करिगिनो मान थादखरिबा मागी कोक्तुनी ओके सो सिसिनी पुंसिगी पर्सनल वैल्यूज ऐसे इसा इसा के पुंसिगी पर्सनल वैल्यूज डिफाइन तौरगा हाइबा वैल्यूसिना ओय येट की एगी बॉर्डर लाइन ओहेलगा जर्नी से एगी डेस्टिनी थुंग्री भाव चटकदबनी को सिंग थक्सगे मयाम की ममल लेरबा सजेशंस अमसुंग कमेंट्स पीबिरो वाहंगने सिंगबा लेरसु मखादले पीरिबा नंबर सिदा शेयर तौबिरो यारिंखै हारिबा प्लेटफॉर्म वाहनथोक लेबा पुंसी हारिबा प्लेटफॉर्म से इसा इसाना खंगनबा मैते मचा खुदिंग शेयर तौबियु ब्रो थॉक्सो मणिपुरी चैनल सिमा सब्सक्राइब तौबियु अइना ngasai हाइजगिबा 21000 होई मियोगी पुंसी हौकिबा 60 days सिदा इन टच तौबा ngamjaba aigi hariba khongjang sida amasung 1.5 lakh tagi hena views oirakpa asigumlaba achievement sida khwaidagi nungaitaba thamoida ko hoigi kaya tare aina mayamda request tawjaningba ai thamoida kitang emotional oiba pendaba amakhakti lei aigi videos mayam se aina share tawjariba aigi session mayam se ai thamoidagi share tawjabani mayam puno ngasi se feel su tobirangone thajai ai ngasi seng haragade ai se hakchang nuaite hakchang amde ko ai pothara sirang asi se to sirai na khanmani adubu aigi vision aigi commitment aigi purpose se si aigi hakchang nabdu dagi yam thina yam wang khre ai ngasi gi session se ai postpone dawra sira hainai khallurabane ai show se hodringi minute 10 mang se ready oide ai se hippaga lerambane अदुबु ngasi aina sida laga mayam mangda phammaga sumaina share tawjari se aigi vision miyoe punsi da impact tawgi vision sina ai hakchang nungai tabdo adudagi yam hele wangba sina share tawjabani sorry aigi sigi potse aina share tawbida mukta mayam ngakpi gani but aina nungai jadaba hairagadi ngasai 1.5 lakh viewers mayam view yengi basing se only 4 to 5% का एक चैनल से सब्सक्राइब तो हुई नत्रगा एक फेसबुक प्रोफाइल से फॉलो तो हुई
ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ 95 to 96% ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯈꯟ ꯈꯟꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯈꯔ ꯈꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯄꯦꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯏꯗꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗ fully trained ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯏꯗꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆꯇꯒꯤ ꯐꯪꯖꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯖꯔꯛꯄ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯐꯪꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯀꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯟ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯀꯌꯥꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯒꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯁꯅꯨ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯐꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯞ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯥꯛꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯗ ꯑꯩꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯈꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯖꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯟꯁ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯐꯪꯖꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆꯇꯒꯤ ꯐꯪꯖꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯇꯝꯁꯤꯟꯖꯒꯗꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯝꯁꯤꯟꯕ ꯂꯦꯞꯄꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯗꯨꯔꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯇꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯕꯣꯅꯁ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯌꯥꯔꯤꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯝꯇ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯝꯅꯤꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯔ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯦ ꯇꯧꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯨꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩ ꯊꯧꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯨꯝꯗꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯨꯛ ꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯪ ꯇꯨꯝꯕꯁꯦ ꯋꯥꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯅ ꯕꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯥꯏꯕ ꯃꯩꯆꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ at any moment in your life ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯇꯪꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯎꯕꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯦ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯝꯇꯗꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯕꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯚꯤꯖꯟ ꯕꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯆꯨअलीꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯔꯤꯒ ꯈꯔ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯍꯟꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ
ngasai gi hakchang nuai da baduna I si fajana ngasi gi show se singna dei fully prepared ta hodre horokpa kan so mayam feel to biram ba yai ko adu mayam wari sana ba dei energy fangi hakchang yam nuai de singna ga thank you very much for that ado vision board lag sage akhoi gi life blueprint sigi life blueprint se akhoi punsi gi wahanthok leina success oibagi adumba journey adugi master plan dugi foundation ni ko the house of success and fulfillment and aina ko jeriba punsi gi success oibagi framework to adugi foundation ni ko life blueprint se hariba life blueprint dugi aroiba life blueprint dugi aroiba machak ni ko se vision board se yam thini important hoy sorry hoigi kaino John of our kaino ko mana sumaina hoigi yam phajabo proverb ma leiba proverb ma leisi se hoigi mayam prom khambirang ni ko all battles are first won and lost in the mind aikoigi tayang pan se thokiba lan khuding mak se war khuding mak se aigi mind sida hana win tawi natraga lose tawi ba aigi mind sida karigumba ina win tawraba war se soidana I win tawni ba karigumba I mind sida karigumba lose tawraba mai thi khraba lan se soidana I mai thi ne ba duna ahan bada punsi da ko aigi mind sina ai lan sida mai thi re haina ko ai mind sina accept tawi da ka tai ba adu accept tawdri ge dui mi do kare ko kedam de kanam tar mai thi bi ba ngamoi ba mapana mamai so ga so injury or ga so mai punsi da mayam so ga so ba mai gi mind sida karigumba mana aise mai thi re haina karigumba accept tawdri ba ai lan se kam what me ai lan se ngamgani haina karigumba ai mai gi mind sida mana karigumba foundation mai sira imprint tawraga thamura ba ma lan se mai thi roi mai pakani hoigi boxer sing na haib boxer sin among boxing se sangba kan ma se mai loina kai ga hing na hing sara so ba mana mai among da ba I am not defeated I am undefeatable ko I am winning aina mai masa sing ma masana kan tawi ba affirmation tawi ba I am winning I am the winner ko I am the fighter I am the winner I am winning I am not defeated ko my massage hanjan hanjan haide thamya my mind sida loi ni hing hing sana pung kai kai rasu ado ma se ngam ga thorakani si ngakis fraction of a second to the my mind to tawgi thabak ni ko si na si po sai kari mayam da share tau jari no hai kan da ngasai na haije ki budo akhoi gi tayang pan se akhoi na uri ba physical manifestation paja paja ba success buildings bridges ko paja khara saktam Taj Mahal ko tayang pan sida leiriba adumba akhoi gi kahta re paja ba saktam sing adaidi akhoi gi success adaidi technological advancement Mars ta chakani kaina Elon Musk na honariba everything ko akhoi gi relaunchable rocket launcher ko sariba si me am punamak se kanagum gi mind the star win thagi ba magi invisible oiba posak haibadi magi mind the star win thagi ba maru hun ki ba aduna ma se physical manifestation orakpane ba maru se kamai hulan gani maru se kamai hulan doina ba ina punsi da just plan ama ai punsi da billionaire oige na khan khraga ina kariyumba folder ama semaga almira manu dapchan thamguron ta rack dapchan thamguro ba ai jenguro no ba maru hun gadra pambi horokada horoi ba adugi line to da inumi khari chalong ne kaw thokhrani aduna ai punsi da numit khuding ai gi vision se ubagi da ka tai imang se da ubai da ka tai ba ai no ma haija ge ko ai no man han haipet panja gi norma wari ni ai no ma ai khoi gi phajaba picture ma ina ko yamna face ubada yam phajaba mafam se yam phajaba yam nusi ba photo ma aina picture ma ugi ba khoi gi picture ma ubasi da ina ko internet to ugi ba mali yes internet to ugi si picture se phajaman gi na ina ko si yam phajai ne na ko ai gi bedroom da ina picture se print out thoga achouba kenom da frame chala print out tho thamme noi khuding ai tumba cha ba hawat pa adum ying adum ui ba mayam thaja biu ko sahi ahum gi matung da ne ai di mafam do leiramme mafam do kaisu nati ba hoi gi Thailand gi island ama Phi island ne ko James Bond island ai james bond gi film ga nam gi ba
Fifi Island mayam chamina chappiramani ko haiba mafam yam phajabani ado Fifi Island gi akhoi gi boat ama leyeba khoi gi koi keno gumba phi amana ki yam colorful eba phi amana mai gi keno du da hinau du gi thingalaiba u gi structure du da pullaga adu da phammaga akhoi gi phajaraba akhoi gi kai hatare island gi beach to the ising da maina holaga chatpado adugi picture ama yam bhaja picture ama I bedroom da theleba hana gi kuira bwari ni ko harise ado si thena sum thambada sum yem ai karai dun su khangde kaim khangde yam ai thamoi da somehow I got attracted oi hiba yam phaja hiba ado ina thela thambada sahi ahum gi matung da exactly du mafam du leiramni aduna si example amani goi punsi hoki ba si yam phaja adu mayam na relate to bang ngodo ba example ne si na ta ba yam scientific oi ba sahi kun tha mamang de ina sem ki ba yi vision board puji so ai mang si ga ina wanga yi matam da yi mang da se theli ko si vision board se myu ba success oi ba myu khuding mak vision board se thamme vision board se yeng ba kana numi khuding yeng ba ke do ga sigi pot se ahan bada ina ga ai punsi da billionaire mo ge kai se billionaire kai se oi thok pa ya da po nei khalle billionaire kamai oi du noi bo ai hoji oi ba film si de billionaire mo da oi do wani da si kamai oi du no kai khalli na adu bo ai gi billionaire ma oi ra matung da ina hinga da ba gi lifestyle ai kari dress seli karai da phammi kari gari thauri na traga kana ga le minari karam mafam da challi kari thabak tauri kana kana ai punsi de impact tauri aina kari anouba initiative lauri sigi ai punsi gi asengba definition do kari gumba aina ko picture oi ba pictorial form da kari gumba aina print out oi mangla thechal laga thammaga ai gi bedroom da ai gi drawing room da ai gi working table mathak da ai gi mobile gi wallpaper da kari gumba thammaga chat khraba hai boto ai punsi da manifesto ba gi chances wangi ada sigi pose opera Winfrey kaina lairiba punsi da ko even Steve Jobs they Bill Gates makoi me am puno makse vision board se am tena makoi punsi da koi gi kendro sijine for example ayo amasu hai ge ba ai se Mr Universe natra Mr World Body Building da ko koi Manipur da fitness se yam na koi gi mayam puno magna largely popular oiba dugumba line amani ko fitness se fai hakchang de am phai ade body building su yam pam nei Manipur da ko ai body building de example na haije ge ai se kanu Mr World natra Mr Arnold de gi hena phajaba ko moi level da phajaba yam phajaba body ko adugumba myo emo oigan khallaga ai gi sa ge ai kok se ko hoji kan di yam edit to bu su yare ko edit to salaga ai mai se Arnold gumba meme gi yam phajaba ina pam jaba makhal gi body shape leiba ko adugumba myo gi picture am da I sakse hapcha laga I mang da thechal thamsi bedroom da su ai wallpaper da su any of ham da su ai thela thamsi ai gari manung da su ai bike da su wherever ko yai bam hum pun ai numi khuding gi loina riba ai gi purse manung da su hapcha thamsi ko si mayam ja even tattoo ho yek pa yai tattoo de suggest tau de ko ado akhoi remove to the live por oi da bani na aduna si to ba kan da akhoi punsi da hariba pot ai punsi da reality ora pa gi chances se yam wangi aduna sigi se seng hairaga di kano vision board se myu khudi maki akhoi puno maki punsi da ngasi dagi thamsi adai di last da aina mayam da haijeningi se haukiba live blueprint ki matang le sorang na khoi cover table lore ko khoi live blueprint ki part taruk ma khoi nei najare ado sigi loirak pasida ina mayam da haijeningi se isagi life tam ta reflect obiu ko khoi alone oiba solitude oiba itom ta leiba adai khara free oiba matam da khara calm oiba mafam da meditation gum tawraga reflect obiu reflect origa aina ngasai gi ahamba da si tawdri mamang da ko khoi gi episode 1 da gi ngasi bokte episode 5 phok ta aina share tawjakriba step sing se amutang go through tobiu aina share tawjerba Wahanthok Leiba Punsi se amuka yengaga entertainment gi type ta loisin ga da ba dugumba makhal gi platform natraga program nate se curriculum course amagumani so adumati hanjan yeng he ano ba thought mayam lakane besa gi thajabani maramdi sigi aigi framework se semba kanda ina ko chahi 15 chang na research tawraga sem ki bani sida aina phongdoiba yaraga di from the countryside to the boardroom have like tuma paraga kariguma tawraga de amu hena sengani adai plus aigi sigi hogi episode manga se kariguma yengba taraga di tungde episode mayam lakto leri ko khoi
ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯅꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ episode number 4 se ahan ba yeng ba kanda aigi kokta lakpa aigi understanding natraga ideas mayam do amu hana yeng ba da ko digi additional mayam lakani se aigi mayam da aigi thaja bane se na thaja bane mayam da se haijage maram di si se aina same dri kanda ko kaya khana research tawraga sida mayam idea mayam ma sida pumping tawraga script hoi kaya tar crisp poina ko squeeze tawraga phongdok chabadumba framework amani hanjan hanjan yengbiu ado isagi punsida asi mayam se loina yeng matungda note tawbiu ko adum yenga tothok piganu note tawbiu pen and paper tawraga adu matungda self exploration journey matobiu self reflection hoigi introspection ko self introspection tobiu reflect tawra matungda isagi passion se karino isagi purpose kariyo ini ko adum comment pibiro ingonda ai si discover tawre I punsi gi purpose se discover tawre si chumgadra langadra adum discuss tobiro kesu kaide ina khangjaba share tawjage adaidi isagi adu matungda vision mission goal haipe semdo piu adu matungda isagi personal values isana define tawbiu isada adum hangbiu meditation toba kanda ayambadi clear oiba fangani adaidi matungda vision board semdo piu adu eragide life ki blueprint se saurang sembal loire en lojage kana gumana isagi punsida personalize oina unique oiba isagi punsida yamna serious oiba mi ko ai punsida success oide yate kaina ko serious oiba mi lei ko adum bo khan daragadi ko high number se like the message sabiro ai personal oiba unique oiba mongdo kamaina akoi kind of program singot pa yaba edum khanjage ado si mayam se haiphet tawraga exercise to biu si oiba kanda iloselakwa naina haijakibado koi lambi da chatpa mioi chani kha koina faraga hangba kanda nahaki nang success oiningbra haina hangbadi soidana 100% mi success oiningi haina kumakani ado nahaki punsida success oiningba taradi nahaki punsida success haibasigi definition se karino haina hangba kanda adu answer ekoi ko akoina haiki 95% khumba ngamdena do lemhoriba 5% do ekoi soidana challani si fadana khang taragadi si same taragadi adu matung damu follow up question karino nangi punsida success natraga destiny dugi definition asana khangge bataragadi adugi bhokchat pagi nang master plan semjarabra haiba kanda ado another 4% mu mang only 1% less than 1% le hui ko the less than 1% do ekoi challani si pat tasing na kayong khang daragadi sida hena khangbining ba hena sida expert oibining bo oiragadi kena to biro ingonda ino haije kiba message sabiro kamaina si ekoi fulfill tomin ba ya bai yengse ngasigi oina matang sida bro thokchomna mayam degi Wahanthok Leiba Punsi episode number 5 si loisinjabagi yathang nijari yengbiriba mayam puno po thagatchari amasung tungde yengbigedoba miyam puno po thagatchari loina na aroibada amukka hana mayam da appeal tawjari Wahanthok Leiba Punsi hariba platform amasung bro thokchom Manipuri channel YouTube channel amasung bro thokchom gi Facebook handle yaragadi isana khangba maitai macha khuding mukta share to biu maram di maitai macha khuding makta mahaki punsi da Wahanthok leina punsi success oibagi right lei adhikar lei maitai macha khuding makta Wahanthok leiba punsi ma hingbagi adugumba right adhikar lei hariba punsi asi hingbagi da makta makhoida guidance natraga mentorship ado phangbagi right adhikar lei Wahanthok leiba punsi hariba se adugi platform amani ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯍꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯆꯤꯞ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯝꯂꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ so much